أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوانن هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه و لهف بینه حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک ماله و خدای تعالی الآخرت و تک جنت لجنت جی و تک جنار حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام گلی تماشاوانا ام بحثا زنبیل فروش بکن زنبیل فروش در روایتنا روایت کی دبی کو کره میر حکاریه و روایت کیش دبی کو کره میر دیاربکر بیه الحاصل ايش خوي بري قواك مير دمر كوري وان دكات شونا وي دبو ميري وي بلغي وي دولتي اجا افزن بالفروش خورتكي شاقشنگه يخشخليه و ايشو كاري وي نيچيره لچوله دگره دكوه چما دكوه گولا صبر بريد كه وسائل ايشي وي كيفو و zevk yani. Tabi çıka dert eder var ilahi henek pera hene eğer havalivine eğer embejin xulami vanın pera hene roki disa derti çoli diber mezara da derbas be qi indi ave biriye ev çavaçı bir asli mesih derketine derva دوان دنیره قصدی انسانان سری وانن دستی وانن پارسی وانن تنه قصدی مانه اویاجی اول وان دنیره او دبه مرن اوه دبه دنیا اوه دبه لگنجیتی سبیتی اختیاری دنیا نانره ایجا روایت که دیجی هیه روایت که دنیجی دبه بچوله دا چونه PSP تکفیجی کی PSP خورده چه گازیت که ای پیران دوباره بکولن دکولن دنیرن ده مزلن tabi seri tarih yazkiriye ku çıka sal beri vanamirine yek ji bir astimaye edini xortaki gora 6 sali bir falan gori tibejin o he kefeni wi dayı xerane biye cesedi wi xerane biye an tedbiqi de xawdaye خیدانه کیفزه هندک جید سر عنیاوی دا آویدی. سن بالفروش لوان نره دبی ولی ویا اهل خدایه. اویاجی دبی دمه کی نورمال انسانه کی بلو ماکو جسدی بی رزیه دبی. دگوتن دو بره دگوتن کیش دورا خورد بجه اهل خدا به خدا جسدی وان خرانه که دمه وی انسانی آنی اهل خدایه. طبی همین ساعت دگرن سر مزال وان دگرن و اورو ایدی زبیل فروش توبت که. توبت که دبی دنیاش من نلازمه عاشقش من نلازمه اشترا بجم کیف و زوق و نیچیر و صوبربری و گول و چم و فلانش من نلازمه اگر کره میره حکاری اگر کره میره دیاربکر هر دو روایت چی وکم مگو هنه و بی زمیل فروش آنکایی راد به مملکت ترک راد که پیرکا خو و سبی خو او تنه کراسو درپه لیه او سپتا چت که او دفروشه اداره خو بیت که اداره روب روژه لما که دبیجن زنبیل فروش اگه زنبیل فروتیه ناوی وی محمد سعید بیه دگاره لگلک جیا دگاره روکیتی با فرقینه طبی فرقینه دورا فرقینه تفسیر بیه برو وکرنه در سورا ای جندر دکتن در و ایشو کرنه ای قاتنه اندر تشت آینه فروتنه وسایره او بشب جید تقمینه مغرب رفشی مغرب در سورا گرتنه کس نکار بیاد در و نه کس کار بیاد ورته که بندر زنبیل فروشی کتبه بروش دچه نوا چارشیا فرقینه آو چاخی گازید که ورن زنبیلا خود بفروشه جبوک چار قرش برای کار بکه کونی خوشی
nezi Suriye daniye pireka wî sevî jî binê kontar. Tenê konekî wan heye qeçen ha firaqê wan heye da şîv mîve xwe ve çaxê çekin ew qas. Di qesrê da pîreka mîrê farqînê çav zembil firoş dike. Pîreka mîre her tiştê wê heye zêrê wê, zîvê wê, qewraşê wê vesayre çav wî zembil firoşê dike ve tenê kiras û derpê lê ye hortekî qeşeng e yani qeşeng manaya xişxilî ye aşiqî wî dibe. Aşiqî wî dibe ji qewraşê ra dibe herin gazî vî zembil firoşê bikin bira zembilê xwe bîne jorê ez ê hinkî zembîla bikirim. Zembil firoş di derenca da dertê jorê zembil firoş dibe evana zembilê min vana biheqasîne vana biheqasîne filan pîreka mêr xatûnê ji qewraşê xwe ra dibe derên herin qewraşê wê diçin zembil firoş û xatûnê tenê li wir dimînin zembil firoş jê dibe ez aşiqê te bime aşka dibe viya neb dilkî hezar dilê dilêm ketiye te dibe zembil firoş dibe xatûn dibe tobedar mitobe kiriye ji Rebê alemê ra dibe mitobe kiriye dibe ve ji îro peyda ji pîreka pêştir li kesî nanerim û tenê ji bo îdara malê robro ez ê xebatê bikim ez ê emrê Rebê alemê bînim jî ez tobedarim xatûn xatûn nêre ku çare tune tobedarim xatûn emir dike derya lê digirin. Derya lê digirin dibe tu naçî. Velhasîl ev ya dibe heyre kaz hem desmêje ji xwe re watê desmêja min hat vaş xwe elvê derê hevse temjore sûra zembil firoşî pir bilind e mesela uçak. Vî zembil firoşî tê ser sûrê û dibe ya Rabbî dibe min pîreka xwe sebiyê xwe teslîmî te kir evak elvir bimînim ez ê xerabî bikim. Min ji te re ehd daye soz daye û dibe di ser efsaneye di ser sûrê da xwedavê xwar. Evak xwedavê xwarê bi emrê Rebê alemê tiştekî ji zembil firoş nabe. Tabii zembil firoş sepet mepetê xwe tev li serayê iştiye lê dixe diçe binê çadira xwe ew ro tişkî jî nekiriye ku sebiyê xwe ra ve malê. Helhasil xatûnê dinêre ku ev ya avêt û tişkî jê nebû xatûnê dibe bipirsin ka konê vîya li ku derê kî jane dipirsin dibe konê yova vî ev e rokî bi rok ku zembil firoş çiye dera ku zembîla bifroşe xatûnê tê binê kon ba pîreka wî ji pîreka wî re dibêje binê ez pîreka mîrim û ez aşiqî zelamê te bûme çiqa zêrê min zîvê min perê min pûlê min hene ez ê tewa bidim te hema şevkî tenê ez li ba zelamê te rasim pir dibêje pîreka wî îndî eger biçe awayî dibe temam o pîreka wî ratike sebiyê xwe ji wir diçin eger diçin ku derê îndî biyev şev jî o xatûnê dikeve nava ciyê zembil firoş ku dikeve nava ciyê zembil firoşê tê parî biye dereng din reva pîreka wî ji wî tîreqê pîreka wî ewa nava ciya da razaye ew ji cilê xwe ew ji xwe dike dikeve nav ciya ev ya destê xwe davê stî wî dinêre piyê wê hejiya xerxal berê hebûn pîreka dixistin piyê xwe jî çawa bazina dixistin destê xwe xelxala jî eger zê bûne eger zê bûne dixistin piyê xwe ku xelxalê piyê wê diheje zembil firoş dibe weleviya ne pîreka min e radibe direve xatûnê jî dide dû zembil firoş ev pey diçe zembil firoş destê xwe bilind kir dibe ya Rabbî sebiyê min pîreka min emanetê te ya Rabbî terhîm bistî. Tabii deng diçe zembil firoşê deng diçe xatûnê jî û Rebê alemê dua wî qebûl dikir bi derê rehî wî tê sendinê xatûnê tê ku way zembil firoş rehmet kiriye xatûnê jî destê xwe bilind kir dibe ya Rabbî ev zembil firoş çi dua kirî ez ji wê dua dikim ya Rabbî ez aşiqê viya me dibe terhîmê jî li vê derê bistînî li gorî rîwayetê dibe rehê xatûnê jî li vê derê tê sendinê û xatûn jî li vê derê dimire. Ja ya Rabbî weliyê Xwedê li dinyayê pirin zatê Xweda pirin
زنبیل فروشی الگوری کچان هبری وقتا تک گوتنی ولی که خدا بیه اهل خدا بیه توبه خوشی لسر توبه خود سکنیه یا ربی تمجی بدی خاطر ولی مزن و تمجی عفو بک یا ربی. هون تا ببینند خیر و خشیدا هون تمام امانتی خدا.